Da kispa angut kinong tray belabar jela kila pet kerat na kejaka tray hadian bakit khot ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP kila penlong ya ke jingkendra ke bekendit hene ke sengi arpun riu terik naitung hapo Indian Oil Corporation Limited hapelun Umyam Ribhoi District. Ka seng hapo ke jingalam u General Secretary uba Riki Majau haringkat ke jing senran lang u Assistant Information Secretary u Banroy Waklang u Presiden ke Umyam Circle u A Konghan nalor ki weipat kila penlong ya kini ke jing lai kenra kenang ban penti kena baki ne kinong tray bar jela ki day bandon ya ki labor license bat ki weipat ki kot ki Slabadon kam. Hak ni ke jing lai kenra la senran lang ru da urang bak shnong ka pelun Umyam uba Anthony Pasa. Na keliang urang bak shnong ula pentip sya keseng baka IOCL kala pulom ban penthema ya ka no objection certificate NOC mentala bun benai da ka basu bajuru baki nong tray bela hakani ka jaka ba pentray da kani ka company ki la bandai ki bom dan satya ya ki kot kisla ki babiangkat kumkaan halor kani ka FKJGP kala ai porshitayo ya ka IOCL baka deban penbiang ya baro ki kot kisla badan kam na ka benta ki nong tray jongka lem kumta ka seng kan shim da ki sinjam ki beting After they have to take on immigration. Each and every level will ensure that they have to take the pass. They cannot issue pass without the proper immigration. At the immigration center, the 1 year. You must also we get all, they have to get all the questions. And most of the levels we have kept inside our premises only. They are not asking to go outside. Otherwise there might be some issues outside. Let us do one thing. Let us not stop the work. Yes. Monday, if Monday is okay, or we should ask Monday, 1 or 2 days more. No, it's up to you. When you feel comfortable with it. Because we have to ask our contractors, because most of them are outside only. We have to talk to the contractors. Okay. Do one thing now. Let us do one thing. 1 week. You take 1 week. See, we will have a talk with the village chairman, and we will tell the village chairman when the people will come. Okay. Good enough. So we'll go through the village chairman only, and they will intimate you. And that he doesn't grow all over the hadir. Okay. Maybe yang tu one is all. So only one side. One week this time next Monday. And if after that 1 week, if paperwork is not completed, then we'll come and close us. Sure. And kalau my course, Maki ki panpor panawan ki kontrak. We won't be there, but No, you have to be there. You better be there. Lepas license okey kan? Lepas license okey lu kimbiang dah. Tur naik i sok dekat train license. yang lepas license, Bat train license sok license dia bimbiang lu. kontraktor bagi bisa nak berbulan. Kalau di sini jika klik bah, pilih dulu ke bor juga senang. Mau tak? Ha, yang dulu berkesan dari bah. Mungkin officially ikut pilih. Kalau kita waktu yang ikut ke senang bukan naik ban sa aku undum mengirim insuk mengirim naik ban asing sini. Kau ikut. Ada orang semua sembarang. Fry ke jelam yang tu ni ke selalu juga terpura ke stroke tu. Tak boleh terpura ke selalu. Amslam lemar boleh. Ya tak sebagai kepala dia sih tak sakit. Tetapi hingga tadi kami mengharapkan ini sebagai klik multi beriu berlalu susun. Lala kerja deh, bilang lu Umyam lain kerja sapnyam. Mana kami? Kisah mak no trace. YouTube bakniak pun ya. Ini many incidents murder cases down there. Mutang sini ini nak kaliang ke FKJP North Castle harangkat bat ke Umyam Circle nilai wan ban kerai kita ring license habai dei hang ni hapo IOC de hakajing wan jungi iwan kan ti ku jajai heusi ngilap ba ginong tray ginong belasi gibadan hang ni kajing pen ilpa kajong ki kajing pembiang jong ki yegi kot isla de ba kila pet sendat
pet jendat na ka trikam mas ni kila pet jendat hande ba nilayo ban keren bat ki kontraktor ki badi manager hang ni ki ong ba ki man submit ya ke kot jungki hre hadien ba ngila up da ki kenta ni khamlap te na kaliang ki bor bali pet jong IOC nilayo keren bat ki nilayo ban pet kita ikut islan hre ki kot isla kilong ki bambiang ki ba kamong valid su ga license ga jongki ka license ga jongki ka ayam da ba ngila check kot islang ngila pet hre ba pusing ya tungku penban ya kibreu jong ka IOC kiba wan long stick aya kini ki nongbla kiba don hakani ka saka kani ka pausai ba kimdon ki kot sla biang ni na kaliang kaseng ngila pensange ya ka jing terekam juki super kat ba kim patla ban penbiang ikot isla kiba biang adong sedong nyimpat numsa nginumsa hiru ba kintre namar bamata kumi ya kani ka influx issue kaba nakapor sa kapor ni jule ni jukan rai training license ni jukan rai ki work permit jongki ni kenturu ya kabor beripet jong city council ba kanle lor kani namar ba makahi kadai kata kanong kenti ka badai banpet ya kando ka siap ya kaberi uno trap ban penbiang kita ikut isla jong kita migrants labor ki bawan na kiwe ki jela kumba mentangin kumban supun kenmau kumba jiha Asam kadon ketuk eviction drive jong sarkar Asam ke ba la belut baro ya kita ki migrants ki bamdai kinong soksnong jong ki bamla ban sisa bagi dei kinong soksnong jong ka India te kajingting kajing sir namar ba kami gelya kay senda baka Asam nimtip yol ese kinarung kertap sakali ke jelab jongi te nginom ailat hiru ikata nilai sedang sudah ini ijing sedang ibarat hapo ke distrik jongi nang ni sakmat ngidang penkan ban cek ya ki labor license ki trading license jong ki barjela ki bamdai behok banyo tinggi kenturu ya ki bor benefit jong ki snong bakin long atkar habide baka jingurung jimi jong ki bender te nina kaliang keseng ibu kajing kenturu ya kini ki kontraktor ba kini ban penbiang mardor ikut isla jongki lem kumta kinumla ban sedang ya kani kam bakin tray biang Kamtar sengimo na kalian juga seng FPGP kilawan ni apa kani ka plan ke wan check namta ka labor license baki ikut isla mo jongki nong tray te pata trade license ru bun ki kontraktor ki badan ni atpum kajing pet kajing mi jongki kilalap ba ki try ki trading license jongki ki like expired no de hakani kasngi nak kalian ka seng kala tentu ki bagi de ban renew no kenang ba kakam ka jam kan ya be chakmat de nak kalian jongi kisnang ru ni kubori kata namar ba ngila lap de kmala jong bagi kuat sla bon ngila pilot bat ki ni kinong tray ru ki labor license bat ki kuat kisla ki bagi de ban le katkum ka rule mo jong ka state ka jela jongi bun naki klamdon te nak kada nak kalian jong ka snang ru ngila don bentalang ni sngi benepit lang nam takabha kamiat kajing sok sngan yung snong katao malabun ba kijingja kikis baper te kumtangi na kaliang kajong ka snong ru ngi ai kajing kasyan mo yakni kam habay dep kani tanggat tahi kulisibo